Yung malay ubud hanat uban karaya malay rata sago matian. Yung malay ubud ka hanat sago hada wa pubuan ko. Yung karda sago ba na ko ide matian, ide matian. Mo de ko. Mo no. Puet pat matian ko. Beda mati yo mati ke gop ko. Ke de nya nai le men ko. Mong belah jamah no sabok pa di je. Mong belah draw no mi ni mana pa di draw ko. Mong belah draw pa di yo sebeli ni. Lo ribai mong belah kali lo kan ko. Tingkat nyot tingkat je. Jamah no sabok. Maka nak lem jamah ko di lo kali ka. Lo kali ni. Karena nyan ku lo bagi sa kata je. Na pun lebele ko pasal. Wa fi madil kutub inna ahwana ma asna'u bil alimi idza mala ila dunya an aslabahu halawatam munajati an aslabahu halawah munajati. Mepegah dalam tulisan padi-padi bawah tulisan dalam kitab yang nama tulis inna ahwana ma asna'u bil alim. Ti ubud barang nijuk kepada gedanya yang alim yang kana tibunya. Yung malay ubud hanat uban karaya malay rata sago matian. Yung malay ubud ka hanat sago hada wa pubuan ko. Yung karda sago ba na ko ide matian. Mo de ko. Mo no. Puet pat matian ko. Beda mati yo mati ke gop ko. Kedanya nya naik lemen kan. Membelah jamah no sabok pa di je. Membelah draw no mi ni mana pa di draw kan. Membelah draw pa di yo sebeli ni. Lo ribai membelah kali lo kan ko. Tingkat nyot tingkat je. Jamah no sabok. Maka nak lem jamah ko di lo kali ka. Lo kali ni. Karena nyan ku lo bagi sa kata pa je. Na pun lebele ko pasal. Bẹ mấy chú con rau bằng đây nhau thêm dài hôm nào bạn nhau cày có thứ một cua vậy có bị thứ một cua vậy được không còn bằng đây nhau bị ô thằng đâu bị thứ rồi na bị thứ của này phải hana này cơ hana phải hana này cơ Bandung dah pergi Taman BO pakai tadi itu nak. Laporan yang dilapor kepada Dinas Daya tertulis memplu nanti jak kunjung makri muli 15 dan bisa ada ni ko barakan kamu gah terus barakan ka senang susah barakan karaya umur tu. Inilah yang dipegang di dengkungnya dan khul le beliau inna ahwana masna'u bil alimi paling ubud nabi teguran di dalam yang kedanya kaido nabi teguran si ubud teguran hanade miyu bayan yaitu idza mala ila dunya menyojihkan mengisikan an asluwahu halawata munajati dijih ba orang yang berhadapan munajah ngelung lubinah mameh munajah ngelung menan mekeh betul hana merhali baik badan. Kerana sekolah ini sama dengan adalah halawah munajah antara ta'ai dengan Allah Ta'ala meri aliat meri dengar, meri kuria, meri. Yang adalah pakainya orang pegat edengku karena hidup munau adalah ke ma asna'u alimi. Sifun alimi adalah lebih mudah dalam ibadat ke Allah Ta'ala. Dengan ibadat ke Tuhan tenang hati. Tapi dengan karena kamu ina kekan urangnya wakri kegennya biasa kota minah lain ilmu saleh ka kemurnawan ikme wallahu alam ikme nyawa pasti akan terjadi. Wa dzakara Abu Ibrahim Ishaq bin Ibrahim ad-Taji
di bawah titik bawah ujung. Ya. Tajibi ya. Zakara Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ibrahim At-Tajibi Al-Qurtubi Al-Makki rahimahullah fi kitabin nasaih lahu an Abi Abdi Rabbih Asy-Syami Summat Damsyiki annahu kan. Kemudian adalah oleh Abu Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim An-Najibi Qurtubi Makki Tajaid bangsa madum rahimahullah dalam sebuah kitab dunian yang nama Nasaih bagi dunian dan kitab riwayat miliknya daripada Abi Abdi Rabbi Syami, kemudian juga dunian bangsakan kepada Syam dan Damsyik annahu kana min aksari ahli Damsyiki min aksari ahli Damsyiki malan min aksari ahli Damsyiki malan